Mai tauranga ki Waikato e kore te kaunihera ārohe o Waikato e whakatū tūru Māori. Waru te kau ōrau o te hunga pōti i roto i te rohe i whakahe i te tono kia whakamanatia he tūru Māori. Heoi hei tā te māngai tōranga pū o Hauraki Waikato a Nanaia Mahuta. Hei aha te pōti whakamanatia ngā tūru. Ko mutu rā te tatari a ngā kai pōti o te kaunihera o Waikato. Kua tukuna atu ngā tūru Māori ki runga i te pahi kara. Kua kitea mātou te māro o ngā whakaaro, o te toko maha kei Wainganui te rohe o te kaunihera o Waikato. Kua torumi te pōti Māori i roto i te matotoru o Tauiwi. E rua te kau mā whāo rau o ngā kai pōti o te rohe he Māori. I tukuna ngā pepa pōti ki ngā kāinga katoa ki roto i te kaunihera ārohe o Waikato. E waru te kau o rātau i pōti i whakahe i ngā tūru Māori. Having the poll cost us $73,000, but more so, it does not give the information to the general population to why they're wanting their Māori wards. There's a great lack of information that District Council is actually doing in this situation. Hoi e ai ki te koro matua Alan Sanson, e tika ana kia waiho mā te iwi katoa, hei whakatau. I can understand where some of those people have strong feelings towards thinking that those creation of Maori seats should be done automatically. I would go back to the point, though, that the council has felt that in the true sense of a democratic process, that we actually would go that way instead. Engari, nā te memo o Hauraki Waikato te kaunihera i wero. Ko tāku nei ki te kai kaunihera, mā te kaunihera hei whakawātia taua āhuatanga, engari kāre rātou e tino hihia ki te whakaritea ngā tūru mō ngai Māori. Kua kino kē atu no te mea ka moi te kaupapa nei mō ngā kōwhiringa pōti e rua kei mua i te aroaro. Pōtaka maipi, te karere.